Tala Fou I le vaenga mua le nei o Tala Fou le si ufonga le mua I Wellington mo le nei aso ngafua o le aso ono le nei o le masina o me lua afe luas hulu mo le wha o le tala mua. O le taunga le so I fuanga I New Zealand le teimi le nei wailonga ona matua a whaina ai le whaalapo tonga o le Salvation Army maana au nanga lautele na ilo seisi lava taimi lo na tala whaasolo pito. O le vai aso nei le ua ato I ai le onus fulu o teusanga talo na amata mai I le polkalame sa I tupe le Salvation Army o le Red Shield Appeal. Le masani o na afia ai le tusa o le fasa lau limas fulu o tangata I tu SS o New Zealand. O se leni e mau mai ai le nei sa ili ngā tupe wha le teusanga. Wha o ngā ina lea mo au nanga mo tangata maatitiva ma lima vai e au fia ai I mea tau mawha ma feso soani mo fale e no nofwai, fa pe fo I mo pol kalame fau tua ma ngā ruenga mo tu pulanga tala mau. Fa ilo mai e le li ofisa mo le tu malo o Kilani o David Daly, o le taunga tau le tau le soifuanga, o matua si iti ai le a whai tangata a loo auto wa atu mo se feso soani mai le Salvation Army ma ana au nanga. O se tūlanga ua te lele a whaina I o tupe maua le whalapo tonga mo ana ngā ruenga whai. Na ia ta o fōi le atu ngalo le Salvation Army I le ono whaititia leo se leni e maua mai ana sua ngā tupe lau tele nei ona o tūlanga whainga tā ua whenga iai ma le to tele o tangata le nei vai tau ona o le taunga tau le soifuanga ma le whale tono le tamau a inga o le to tele. Ta ua fōi David Daly o le tausanga taruai, e siri atu le se lau lima se funuafe le au whaai o tangata, sa ma whai o na fesoa soani I ai le Salvation Army I te tonu o le atunu u a toa. O le asto na I na wha mautui na I se malienga I le vāo le malo New Zealand ma le malo Siamani e ngā lulue whaatasi ai ma whelangorango mai I polokalame o suenga whaasai nisi e whaia I le anetatika ma le pole saute. Whaadia mai e le minister vai whafo wa wasa manai o Winston Peters o le neimurienga o le asanga whaalele iaiso o tanga o whaalapo tonga nei lua ma lo o New Zealand whaapea ma Siamani e whengai ma suenga whaasai nisi a toa maisi a tinae I le kontineta ma lui saute. Sa mori mawina Peters ma le tamaita e minister vai whafo le malo Siamani o Annalena Bambok a o iai I sana asia singa mai au Kilani, le saini ai o le whengainga le nei le vāo tanga luengai lua I le astona ai. O le nei whengainga le vāo New Zealand ma Siamani ua whaia I le tuana I ai o se whaalinga a le malo New Zealand ia Februari e whapea o le ofuafuaina le fia whaale leia atoa o lona no fuanga mo suenga whaasai nisi le ane tātika. Sa tala no ina fo e min stau malo e lua ia mea ia o lo tupu maali e mai de tonu o Gaza o le mata upu sa la ngā ai e min sta o le te tau leo na tau fia o le taua e pei ona iai nei Gaza I le wā o Israelu ma le Hamas. Ora na fisa whailo mai iai whala waitele le malo so whaatasi lana polokalame o le sua waitau mawha mo le tu malo o Aukilani. Lea e whapea o le atau fia ai se si tanga o I le luas furu lima tesi ma le 8% I la fonga tu tongi ma le tau o le sua waitau mawha mo lea I tu o le atunu. O le polokalame le nei le whainga malo so whaatasi whaingoina o le local water done well na whailoa le minister whainga malo whaaloto I whale Simeon Brown ma le pulenu o Aukilani o Wayne Brown. O leo I dilinga o leo polokalame o le atuma wai o na pulea au Kilani lo na sua vai ai o le asiti ai le tau o le vai I le fitu tesi ma le 2% mai o le awhaingofia ai o na whaia I whaune ngā tupe e langolango ai ngā ruenga ma le ati na e o le vai e au noa ma le taungata ai mo la fonga tutongi po o rates. O se taimi o le masina nei o le a whaun whale ai I le parlemene e le whainga malo I se pili e teu ina I le tū la whono le pūlenga o le suawai ina ia mwhai ai o na whaatino I a lea fuafuanga. Pei tai la na whailo mai le pātia le Labour e whapea o le lātou fuafuanga lea o le a sui e le whainga malo so whaatasi e na o le 2% le maolunga o le sitanga
o raids ma le pidi o le vai. Ta ua fo'i e le lifai pule ia Karen McNulty, ese ma mao mana onga o kilani ma isi tu o le tunu, mai o se titanga o la fonga de tongi le lumanai, e le tau na tu o i ai, e le au de tongi la fonga le whainga ma lole nei, ma ana suinga e pei o na amata i au kilani, pei o na whaalia na nafi. Na poroka e leo wha o peka ina le au o le tele i Paulson B. Road i au kilani ana pō, ona o se whalawe lave e whapea na modi waise tangata i lea fo i pito nuu. O le lipoti a le walis whaase lau New Zealand, ta ua i lea a fia o peka malosi i lea whalawe lave na modi waise tangata. I se vaenga iai i whale o loa whapea ma whale ainga i Paulson B. I le vā leo le awala ingo o le Douglas Street, ma le Paulson B. Road, pe tusa o le afole se fulu i le pō lea sā. I le teimi nei, o loo o whanga solo se suenga leo i au kilani, e winga i le tinu maliu se tangata, na maua i se ele whaasawina i au kilani sifo i le aso nafi. Whailo mai i leo e whapea na maua le tinu maliu le nei tangata, i le River Park Reserve, pe tusa o le afole se fulurua i le waudi o le sā, e le o mawhai o na whaamatalaina le mafuanga o lona maliu. O le awhaia se tautonga whaapitoa e whaamautu i nai le mafuanga o le maliu o le nei tangata, a o whaia pia i aisu e suenga. O le isi whaalewe lawe na maliu waile si tangata ina ua lavea na wilafi, i le pitonu o kihi le tu malo waikato, i le afiafi o le asto nai, mai ua whaamania mai e leo, e le iai se si ta'awale na afia i le whaalewe lawe, o loo whaia pia fo iai i sa i linga. E iai nisi o lau whainga loenga le University o Aukilani, ua whaalia lo latou le fia i se whaai unga le pūlenga o lea University te leo New Zealand, e tau fia i le whaia leo se tonga la wapi e tau maitia onga, i le tonu o le University le nei, e whaalia i lo latou langolongoina o le aia te tau o tangata o Palestina. Whailo mai le pūlenga o le University o Aukilani, latou te langolongoina le aia te tau o tau maitia onga, e whai aise te te file mū matala whea ngai ma le tū la whono. Pei ta ai la tau te le langolangoina le whai o se tonga la wā pipo se camp, e anuai ma le pō, ona o popo lenga i le saunga le mū ma le soifua maloloina o tangata e a fia ai. Ta ua hoi se lipoti tusia mai le University, o le nei whai unga ua whapeo nā mana iai, ma se whautuanga alo ia na tu inatu iai mai le ofisa o le leo. Mai o loo ngā lua whaatasi fo i la tau, ma le vaenga o lo whaaponga i le whai o le nei te i nisi a wala ma whai una whaatino ai i ale la tau mau. Pei taila, o se tusi whala o i tele o saini ai tangata e o i le onus furulima la whai, o le au whai ngā luenga whapea ai manisi o tama mateini a onga, o le University o Aukilani, ua whaali ailo la tau le fie i manatu malangona whaali o le pulenga, e tu sai o le nei mata upu, ta ua stasi o loo saini ai le tusi le li whaia onga si nia i mata upu tau le tu la fono, Dylan Asafo. E whoringa mai e le o le lei i a whautuanga ia o lo maua i le pulisidi o le University po le Vice Chancellor, e tu sai o le mata upu le nei a le University o Aukilani. O le tangata wai le tu malo o Tago, na malo i le tasi le miliona ta la o le whailonga mua o le loto New Zealand i le Polest o nai. O le pepa na malo sa whaatawina lea i le app o le My Lotto. E le imaua stasi le whailonga mua o le Powerball, le ua o tuai nei i le 15 miliona ta la, mo le sei o le lulu. E whapefoio na le maua stasi i le whailonga mua o le Strike 4, le ua o le fase lau wafe ta la, ai, e toa se furuma le wha isi tangata na lātou waiwaina le whailonga e lua o le loto, na mawaia lātou se leni, e sili atu i le tairua se furuma le tolu wafe ta la a le tangata. Ai toa tasi ia le sa ia maua le whailonga e lua o le Powerball, na mawailo na whailonga tupe, e fase furuma le 5 afe 5 se lau iwa 5 ta la. O amata i le so ona le to ia se Tala Fou le TV New Zealand se furulua i le wauli e pei ona masani mai ai te usanga tele o tuana ai ona o fuafanga le whalapo tonga e tau fia nisi ona polkalame
ma vae a nisi o lana au whainga luenga. O le masino māti e pei o na silifia, sa whai loa mai ai le TV New Zealand, e ono se furu valu la whai o ana tangata whainga luenga o le a vaea ma wha malo lo, mai o le atao fia fo i le toe wha awa wina, i a nisi o na Paul Kalame e au fia i Tala Fou o le auli, wha pēr le Paul Kalame o le Fair Go, ma le Paul Kalame o le Sunday, i pō o sa, ato ai fo i ma Tala Fou i le po le Late Night News. O le asfarai le taruai, na whaai ui nai i a Tala Fou i le auli, i le se fulu ma le lua. O le so, o lo ilo i nai i le whaamisnonga o mata ubutau ngā luenga, le Employment Relations Authority, i a se talo sanga mai le uni te kata whai ngā luenga, le tusa o le nei mata upu i le vao le TV New Zealand, ma na tangata whai ngā luenga. I tālonga, o lo tu mau pēo na le whaia ina le Pulse Wellingtone i le tawanga o tālonga ne tipolo le ANZ, pei o na whaanga soloa i le teimi nei. O le tālonga na nafi, a le Pulse ma le Northern Mystics i au kilani, na malo ai i a Wellingtone e 5 i le whaasifulfitu, e ui ina e tā le malo longa o se fultasi ai o lo sili ai le Mystics. O le tālonga muli o le vaenga e tolu, le Round 3, o le a whetau i le au o le Magic ma le Tactics i Hamilton i le poa nā nei. I le kapita i tō fitu o le lalolangi, ua tau whai manu malo au uma e lua New Zealand i le vai Singapore o le kapita i tō fitu e pei o na whai ui nā i na pō. O le Black Ferns o tama i tai na malo ia au se tālia i a i tōlus fultasi i le luas fulma le tasi. Ia mai ua siampini ai malatou i le taiminusanga o le nei whaitusanga. Ai o le awali i na malo i le laso e ngā fusi ma ai elani e se fulma le fitu i le se fulma le wha. Ua tūlanga tolu ai nei i a New Zealand le whaasalonga o le taiminusanga i le nei fo i tausanga. O le aua Argentina le esa tūlanga 5 i Singapore o siampini mo le teimi muamua i se taiminusanga le kapi fitu wha le wā o malo. O le whai unga le masina le nei, o le atau wai au e wanu pito i lunga po le top 8 o awali i whapea fo i ma aua te mai tai i le sua ngā fusi whaiu le Grand Final o le awhaia i le ai o Madrid. Ai o au e wha pito i lalo, o le ata alo i ta longa fo i nei o le pau manofo po le Promotion Relegation. O le vaenga o lii o au e wha o le au fia i le vaenga o le au a Amerika, Sepania, Kanata, whapea ma le au a Sāmoa. Ia o le whai ungana nā le nei vaenga mua o Tala Fou.